everybody, today we are going to make cinnamon cookies. The ingredients to make cinnamon cookies are 2 cups of flour, half a teaspoon salt, 2 teaspoons ground cinnamon, half a teaspoon unsalted butter at room temperature, 1 cup of sugar, 2 eggs, and 1 teaspoon vanilla extract. ሰላም ወገኖች ዛሬ የምንሰራው የቀረፋ ኩኪስ ነው ብስኩት የሚያስፈልጉን ነገሮች 2 ብርጭቆ የኦል ፐርፐስ ፍላወር ግማሽ ብርጭቆ ጨው 2 የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት ግማሽ ብርጭቆ ቅቤ 1 ብርጭቆ ስኳር 2 እንቁላልና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት ናቸው This is the all-purpose flour I'm using. ይህንን ነው የምጠቀመው all-purpose flour. So first we'll sift the flour, the salt and the cinnamon together. መጀመሪያ ዱቄቱን ቀረፋውንና ጨውን አንድ ላይ እንዲህ እናደርጋለን. We'll set it aside. አሁን ወደ ጎን እናደርግና we'll mix the sugar in the butter. ቅቤውንና ስኳሩን አንድ ላይ እንመታለን እንቁላላችንን ቀስ እያልን አንዱን በየተራ እየጨመርን እንመታለን we'll add 1 egg at a time and now we'll put our mixture in the flour አሁን የበጠበጥነውን ስኳርና ቅቤ እንቁላል በዱቄት ውስጥ እንጨምራለን I add 1 teaspoon of vanilla and የሻይ ማንኪያ vanilla ጨምራለሁ here and put a tiny oil on it and we'll put the dough here to form its circle አሁን ትንሽ ዘይት ቀባውና ፎይላችንን እንደዚህ እናደርጋለን we'll grease our baking sheet with oil ዘይት በነካው ብሩሽ መጋገሪያችንን እንቀባለን በትንሹ እንዳይጣበቅ እንዲህ በኩኪ መቁረጫ እንቆርጣለን So cute, isn't it? እዚህ ያምራሉ አሁን ወደ ኩኪ ሺት ትራንስፈር አድርጋቸዋለሁ We'll do some rainbow sprinkles on some of them. Just a little. After we transfer it on the baking sheet, we will bake it till the edge of it looks light brown. እንጋግረዋለን ዳርዳሩ ጠርዙ ትንሽ ወደ ቡና አይነት ከለር እስከሚመጣ ድረስ took me about 20-25 minutes. Now I will cool it down on the cookie rack. እዚህ ላይ አዞርና አቀዘቅዘዋለሁ ትንሽ ወደ 20-25 ደቂቃ ወስዶብኛል እንደ ኦቨኑ ነው
Okay, for those of you who loves to eat chocolate, you can dip it in the chocolate glaze like this, halfway, and cool it down. I might do the chocolate glaze video in the future. Since my videos are very short time, like 10 minutes and less, I will do the chocolate glaze on the other video. ቻክሌት ለምትወዱ እንደዚህ አድርጋችሁ የነከራችሁ ግማሽ ያህል እንዲነክራችሁ አቀዝቅዙት። ቻክሌት ግሌዙ እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። እንደምታውቁት ቪዲዮቼ ከ10 ደቂቃ እና ከ10 ደቂቃ በታች ናቸው በብዛት 99%። ስለዚህ ሌላ ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ ቻክሌት ግሌዝ እንዴት እንደሚሰራ። Finish making cinnamon cookies. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye bye. ይሄው የሲናመን ኩኪስ ሰርቼ ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።